Ассаламу алейкум достор, туғандар. Автосалон Карсмирде. Грандер туғандар. Грандер решетканың ордада. Бесключевой доступтар бар, повторитель поворот бар. Машина такси қызматында іштеген. Пробеги 318 000 оригинал пробегте. Эми алдыңғы отырғыштарында Абдов подогревтер бар, драйв мод, автохолд, задний камера, кожаның абалдары жақсы эле туғандар. Электро ручниктер менен. Машинаның басы $13.500 туғандар. $13.500. $13.700 деп қойып тұрмын. Мына есінің номерлерінен чала бересіздер. $13.500 тағы біраз сүйлөшүү жолдору бар туғандар. Өзүбүз текшерип айдап көрдүк. Машинада эч кандай калтырган истери жок. Бүт кузовтары таза. Родной окрас дейт. Көрүп турасыздар. Туғандар, мындан сырткары дагы автономдорубуз көп. Кимге кандай машина керек болсо, комментарийге жакшы сөздөр менен жаза бересиздер. Рассрочка алып кетсеңиздер болот туғандар. Мисалга мына бул миллион сомдук машина болсо, 210 000 первоначальныйсын сап келесиздер дагы. 2 күн, 3 күндүн ичинде машина колго тиет. Машина на выбор. Любой машина бар. Кааласаңыздар К3, Грандер, К5, К5лардын мындай жаңылары бар туғандар. 2019, 20-23 бар. Кааласаңыздар Селтостер бар туғандар. Калуучуларга Портер автономдордагы на выбор. Любой вкус. Чангандар дагы бар туғандар. Көрүп турасыздар. Спарктар дагы на выбор. Спарк, морнингтер, мындай Авантелер. Өзүңүздөр билесиздер, мындай Авантени үчөөнү саттык туғандар. Грандер, бул Грандер дагы 2.4 бензин издегендер дагы болуп атат. Мындай Санта-Фелер дагы келип калды туғандар. Биздин адрес Алиева 141В, Ош шаарында. Байланыш номерлери 0550 51 21 17 туғандар. Келе бересиздер.